Na yung pagkarabi tayo amin karuba, may saman nga sa miweng para katagiti stakeholders ti 4 decade duo, para katagiti amin nga admin si ti 4 decade duo, kentoy karuba yung 4 decade duo, para katagiti amin nga like and nagsishare ti videos may, ken para katagiti amin nga Ilocano dito yung lubong. Sumara tayo amin ti Balse. Balse. Nagrigaten biyag ko tiyag may maysa kan kanayon laeng asiliwaken ka alang aruden biyag ko di nagkagbaybayan tangal Pasko ngayon karinga di kan lipatan maasi ka biyag ko ket ipangagnak uli lang tuy puso kagimuran ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa minsan pa'y biyag ko anak irey depat nagparang adagus taladawan kaniyat ibukbuk mong aruden tiniruni ayat kananamig maminsan pa'y tisamit ni ayat na minsan pa'y biyag ko nga nairidepat nagparang adagus taladawam kaniya ibukbuk mo maruden tinirumi ayat tananamik maminsan pa'y tisamit ni ayat ibukbuk mo maruden tinirumi ayat tananamik maminsan pa'y tisamit ni ayat. Thank you very much, Karuba.